Yaman kami ako. Ikinabarbaro na Domingo. Kaintad mo kanya, Diyos ko. Ragsak kang nag-ogad. Nagserbi kami king ka. Tawaton mi Diyos ko. Malinisan puso mi. Kanitad mi, di ka babablang king ka. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Linisan ko puso mi yung ka. Na dahil kaya ako pinagkangkanta mi yung ka. Kung dumano kita trono, nga dati aroman. At aroman na ang God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Pakumbaba kami kasunguan ng Diyos ko. Kaya itag-ay na kami. Itag-ay mi tinakay. Nagtangal na.
Maday tayo ti Apo, makapsat. Maragsakan kami maningan talaga kayo ditoy. Ditoy live streaming tayo. And taklan yung Mundaway, and taklan yung Balegi. Kan nagtakal nga kami yung Pagtiapo, dahil ka na tayo ti Gundaway na makapagtitindanon. Yes, Lord. Iti Ilocano live streaming tayo, nagsublimanan London chapter, agyaman kami sa naging kakapsat tayo, so nga mamang titibiyagda nga mausahan tayo ito eh. Kaya ito ay trabaho ti Apo, nayon iti duty tayo ti Apo, nga tayo kan nag-exist, na parswa tayo tapnon, tayo ti Apo. Sabay nga mapantayo ti rambak ti ba nagkankanta, dadala na tayo ni Sister Linglingay, tulong ti Apo. Man kablawak, tinimbangal daw tayo amin. Blessed and very faithful Sunday, fruitful to everyone. Kahit papantayo ni panagkararag. Amami nga na santuan, may tagay ti naitaklan, kaya man nakabalinunay nga nagan mo. Agrupag kami, agpakumbaba kami, kaya mi nga i-acknowledge, bigbigan nga, naawan ka, awan di mabalin mi nga namiden. Dahil yung kadami dito'y Apo ka, sikati ng hurnos, sikati ng program. Pendisyon ng ngarod, dagiti kankanta, kagrunaan, dagiti so amin nga puso, isuda nga when the viewers me, Apo, isuda nga makanggeng, makipag-join ka na kami. Kaya isagana may puso da, nga pagpakai mulaan na giti ang kakapatay na sao. Dawatan mi nga ited mo ti panggulot, itiaditan mo na giti sao. Isuda na sa gana. Tapos na serbi na kanila giti nga sao nga mangtedpian, mangpatilig, magdadag kakapoy, mangtentipan na kaisalakan, magdamasakula maisalakan, Apo. Mangtenti na nama, kadagidjay nga awanan iti inanama. Isumat ti kananay di kararan mi, nga sikat ti mangi danon, mangyong ti imam, kadagidjay, nagkasikulan ti panakaagas. Kararang mi man ti panangaliwliwa, kadagidjay kakapsat nga adada nga agdadladingit. At Apo, trabaho kayo dahil tinong tao. Sikat ti pangitalkan mi, nagitibiyag mi, kaya dahil tinaramin, tinagan ni Jesus nga po, bidinawag namin yung ito'y. Amen. Amen. Papantayo iti. Raring bao nga panagkantata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una po, ito may aming king katikababa lang ming ka. Pinagkangkantami, pinagsirbi ka. Kunaknuan, itirag-o, kunagsak ti puso mi. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Love
satisfied yung pinagbiyak mo, O God. Salamat natin, Espiritu, hintag mo, O God. Ang amin, nandakan yami. At nalinsan mo, O God, na nagito'y ka nagdapuking ka. Basit ka dakal na bendisyon natin. At nalinsan mo, O God, na nagdapong aming ka. Tagapuna, kat si kami. Kat ay anak mo, O God. Kaya kami, Lord. Nagiti nga puso, God. Kat ayaw tumi, nagita nga sa sakong. Itulong na kami. Ating Espiritu ang namatami kasi ka lang tikita mo, Diyos. Tulong mo natin na Espiritu ang alapay kami. Na ata lang busis mo tinigod mi. Ako, Diyos. Tulungan na kami. Obedient kami. Faithful kami nga na. Yama kami, Lord. Ayat mo kada kami. Hallelujah, Jesus.
presensya pagdating pagdating namin data. Salamat, Holy Spirit. Adaptoy ng kastamat. The Holy Angel mo, nga kaduwami, pagkarukan na para kita, O Diyos. Nagyaman kami ako. Ayat mo, na awang patinggan. Nagyaman kami, di pinagtantanabay mo ngayon ang daan-daan ka kami. Amen. Ako dawagan ni King ka, nga palmusin na kami ti ayat mo. Palmusin na kami ti bendisyon mo, God. Tatangaan daw, Diyos ko, kad atupay, ti patanggap ni King ka. Ang luklupyas, na bendisyon mo, God. Hallelujah. Yaman kami, Diyos ko, tanda ka. Kasi ka, ti first love me, God. Ang ito'y naragsak ng rag-o. At kanyami kataw ka. Kathan na may tagtilong mo. Di ko nang ngarag ako nga bilangan mi ti bendisyon. Nga matangtanggap mi king ka. Kathamin to nga mabilang ti kinaaduna. Kat amumi payapo. Nga alupay ti saganang kada kami. Nga anak mo. Yaman kami o Diyos. Ti ayat mo. Ulit-ulitan mo yan. Kasi ka, ti Diyos mi, na naayat, si ka ti Diyos mi, na narugbasang kami manako, pangala kami, ti kapatawaran ka, at daka, kasi ayat na Diyos mi, at rakapon na kami nga daw. Apo dawatan mi, na iganan na kami. Tahaw kami nga matinag, o God. Nung si kami kumaligam ka, at dati possibility na, o God, na matinag kami. So, matawatan mo nita na patong nga imaw. Naiganan na kami yung Diyos. Kaya kita nabilang ka sa sako. Idulin mo ito puso mo, God. Kaya so, apat pagbiyagan mo. Kaya naldaw-aldaw. Nagkitimasangwan nga challenges. Ibiyag mo, God. Isik ka. Ugat mo. Patip ka rin mo. Pati pamati bikin ka. Nagyaman kami. Pinasyaat mo, God. Ginawato niyo ugat mo, tinagan mga Jesus. Amen. Amen. Alam mo, kapsat, itutuloy na nga ron, exit niya ako, tutuloy na nga ron nga, danggay, presensya ni Apo, may sudat na kada tayo. Sakbay, ngayon na nga ron din ganda yung isaw ti Apo, sa karabigan, mabla ako magpatigag kapsat yo. Kakapsat, tigagayong, dita balasin, dita aw, dita Europa, ta Amerika, ta ikunat, uray pa dita Asia, ta Pilipinas, dita ay eto tayo, pastor, dita Ilocos, wano the pastor Dumal is, in family, kay suda tayo mission, yaman na ti Apo ko. Kablaaw na kayo, tinaimbag, aldaw yo, ka na bindisyonan, ti Apo ti mong bindisyon, ka na kay ti balay di ngayon aldaw, kat iti minsay tata, kat intay mo isagaran na iti puso tayo, tapno basta kat makado tayo, tagadong to pwede maamang kayo, iti Apo kat na imbag. Amen! Amen! Alam ko kapsat, intay di sa uti Apo, manibot iti Matthew, intay di libro iti Matthew 12, kapitulo 12, versikulo 9, aninggana iti 14. Ikapsat yung, ibasa natin sa uti Apo, at kunana dito'y, imano ni Jesus, iti dayta nga lugar, kat napan iti sinagoga. At dalalaki sa jay, a paralitiko, ti maysa nga imana. Kat gaputi kayat ti sumagmamano at tao sa jay nga idarom ni Jesus, sinaludsod da. Iparit aya ti lintid tayo, ti panangagas iti aldaw, ti panaginana. Ti aldaw ti panaginana kakapsat, kat iso ti kasla, kat iti kumangaldaw, ti Domingo, iso ti aldaw tayo pinagdaya ti Apo, makungkon na aldaw ti panaginana. Kinuna ni Jesus kadakwada, kas pangarigan, iti aldaw ti panaginana, ti karnero ti maysa kada kayo matnag iti abot. Di na ialaon ket iaunen.
napagpataga dayo iti tao ngem ti karnero. Isut gapuna nga paniubos iti lintag. Ti panaganamin iti naimbag iti aldaw ti panaginana. Iti versikulo 13 kuna nakakabsat. Kinanangalo de Jesus iti lalaki. Unnateng ta imam. Inunnat ti lalaki ti imanaket imimbag akas iti maysa nga imana. Pimanaw dagiti Pariseo tapno tulagin da no kasano iti panang papatay da ken Jesus. Iti nga ron ti panagkararag naibasan apo ti anak mo iti sa umapo nga nasantuan ken manakabalilunay ket Dios kidamon mi nga tulungan mapo ti tunggal na payag ken puso nga umawat ti Dios tamadan kami apo ti panakataros ket agbalin kad apo nga adal kada kami tapno Dios maaramat mi dinaldaw kanang jemi. Tulungan mo ako ni tunggal maysa, tulungan mo ti anak mo, Diyos, kasta mo dagiti viewers ako. Yaman kami kan ka, madaydayaw ka unay, kan maitantan ka. Alam mo kabsat, intay nga buwarwarin ka kabsat, tayo nga sa uti ako, malipod ditoy, nga sa una. Dito'y kakabsat, inikat ti paulo na nga, unana ditoy, ti English, when hearts are hard. Iti Ilocano, naalak iti tema na nga inaramid ko, iti natangken nga panagpuspuso, iti kahit nasawan, sakit tinagem unubura. Nung natangken ti puso, iti may isang tao, pamalingan natin sakit tinagem na unodagura na, iti may isang tao. Iman, saan nga duntel hanga agusing iti sakit iti tinagem, unubura, no awan iti natanggal na pa ng puspuso. Kuno awan tinatanggal ng puso mo, no awan iti pura, ket sakit iti nagem. So nakita tayo kabsat, dagiti nga Pariseo kakabsat, ket saan dagsarsardeng kita antay, adalan tayo dito, manipod ti Matthew 12. No nabasa yun dito, sasaludsudan na may papantial daw ti panaginana. Dagiti nga Pariseo kakabsat, ket handag sarsardeng, pagtatrabaho, kuno mang birbiro, iti pangtiliwan da, kinapulay nga Hesus Kristo. Dahil nga lawas na kakabsat, kitaan tayo. Hindi nga rod kalyan, iti naununod pay, no anya iti puon tinggapuna, pan nakaramot na iti basol. Dito'y nga teksto tayo. Nga, numaminsan, mapasamak mo't iti biyak tayo. Itatag kakabsat, aramitin tayo kakasla, iyanig tayo di sibuyas. Kaya di ba sa sibuyas kakabsat, ano dagiti ukis na. At yung ukis na, isunto ba natin kargana, tata, aramitin tayo nga ukisan tayo sa gaysa. Kasla sibuyas, kastamot ti pamayan tayo sa uti apo. Ukisan tayo sa gaysa natin nga sibuyas, tapos madiscover tayo, iti pa nakaramok na, kung pa nakapuso, iti basol. Tayo di namin ulit ti sibuyas kakabsat, at danto iti may isang birdi di jay, sunto dahi iti agrusing. Kastamot kakabsat, iti pamayan tayo sa uti ako, kitaan tayo. Itatta kakabsat, makita tayo pa, dito yung versikulo, ngunit ito yung teksto tayo. Dagiti puso, dagiti Pariseo, natangken ang kaslabato makunada. Dagiti Pariseo, hindi nabasa, their hearts is like stone, manana dyan. Ang mga literal na stone, kaya nakasauli di kakabsat, at dati talagang natangke na pa nagpuspuso, at dati kunada nga mabaling nga agsukir da, agsalumasing da, handa dungag. At kung panagunta kuma, nung maipapan kuma dagiti ubing nga sukir. Ni Jesus dayta nga kanito kakabsat, kung tumaktak diri isuna nga isuna ka great religious leader. Isuna ti great religious leader in that time. Kat dagiti Pariseo mo kakabsat, agsapsapon da amin nga pagparin ni Apo tayo ng Hesus Kristo, amin nga pagtulungan na, sapsapulin da, sarsarakan da, iti pakabasulan na. Kasi ti pakaistoryahan na kabsat dahil ti teksto tayo. Kat ijay na kabsat, imbis nga
Sitaran da di pa ng adal na, pambabaga na, mamati da, iti pan nakabalin na, at dapat hindi nura da. Kurguraan da isuna, kasurun da. Dagito yung Pariseo, iso nga ti paulo na, ti kakabsat, kat, itinatanggan nga pa nagpuso-puso. When hearts are hard, ganito. Datalo nga dalin tayo dito nga versikulo nga nagbasa kakabsat. Manipod 3:9 hingga na iti 14 iti Matthew 12. Umuna ko na natin kakabsat ka maadal tayo they find fault. Manipod 9 hingga na iti 10 ko na natin kakabsat. Matthew 12 versikulo 9 hingga 10. Imanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti sinaguga. Adda lalaki sa diyang paralitiko ti mesa kaimana ket gapu ti kayat ti sumagmamano at tao sa diyang idarom ni Jesus sinalunsod da. Iparit ayat ti lintig tayo ti panangagas iti aldaw ti panaginanam. Ibaga tayo paralitiko amo yung nagkurut-kurut di imana. Tanong paralitiko ti mesa nga tao agkurut-kurutan iti imana. Dito'y kakabsat, tayo ko natatay. Dagito'y Pariseo, agsasarak da, iti pakasapulan da, kinaputan ng Hesus Kristo, nga pangtukmaan da, pangsilwan da, pangbabalawan da. Kita nyo, nasipot da, dagito'y isapsapulan da, dagito'y nga Pariseo. Tanong masilwan da ni Apo tayo ng Hesus Kristo, undatar, masilwan da ni Apo Jesus, at dan iti pangpandagan da mapangtiliwan kinwana. Dayta nga daw, na Jesus inagasan na dayta nga lalaki. Napan iti sinagoga, amoy iti sinagoga, pagkasasagot lang iti iglesia tayo, sa church tayo lang. Iti sinagoga, sinherds ko kabsat, at damo lang dito scripture reading. Sa kada tayo mo, ibasa tayo magiging sa Oteapo. At damo dito prayers nga may recite. Yung prayer da, kat hanggang kasali prayer tayo nga Our Father in Heaven. So da, hear Israel, the Lord your God is one. Ano awag mo ayon, Pastor? Kasla Shekem, Shalem. Kas di ka nanagda. Hear Israel, the Lord your God is one. Dahil diti, at damot isimunda nga maipanayan. Kastamot ka na tayo. Yung amoy yung kakabsat, handa interesado, dagiti ng Pariseo. Dahil yung mensahe. Yung programa dyan ko, nagtisinabuga. Kasjay. Kat ni Jesus, kunana, napani dyan nga, dajay, ang sinabuga, nakipagmaymay sa dajay. Tatadagiti nga Pariseo, nakakita na ti gundaway. Ay, imunagaw. Napanan. At kinisiim na mata. Sinit sila imunagaw. Kat, nakita daday di, ima itimay sa lalaki, na nagkurut-rut. Kunada. Amo di tao, amo di kadwan, no maagasan na ni Jesus dayjay. Amo na, awan ti dua-dua iti tunggal may sa dayjay, no ti sinabuga, no maagasan ni Jesus dayjay. Ngam, dagiti ka Pariseo, sinulunso na pa na. Ang pay na ilintagan ka di, nga mangagas idagta ni Apo. Ay, hanga ni Apo ni Jesus, kunada. Dayjay nagta ni sapsapunan da. Kung ano pa hindi kakabsat, doon ay Jesus inagasan na, di ima, di may isang lalaki, nga paralitiko, winayawayaan na, kakabsat, impalubos da, dahito yun, kunada. Dahito yun, positive violation na. Mabalin tayo nga tumaan, mabalin tayo nga tiliwan, mabalin tayo nga silwanan, at ang pangalaan tayo, pang tiliwan tayo pang dusaan. Kuna na pa iso nga
binabaanda nga inagasan ni Jesus dayjay iman ti paralitiko. Impalubos da. Tapno agda tayo ko naman. Idi, agtutungtong dalaan, agsapsapol da, iti pang tiliwada. Idi kwan, gaputang muda, awan dua-dua, nga agasan na impalubos da. Tapno basta adda pang tiliwanda, ay sinulangasing na iti aldaw, iti panagina na. Amoy yung kapsat, yung daduma, kastama ti mo kasama, iti unag ti pagubraan tayo, haanda nga kita nga ti kinaado ti naramid mo kayo bagan. Taadagang gura daging nga sapay. Adda mabalin nagrusing nga gura daw mo panagimun. Isu nga alaan daw sarakan dakiti pakabasulang. Iti panagimun kakabsat may sadaytang basol. Isu ti magparusing. Tapno og baso ta may isang tao. Kuna ti kakabsat, maala tayo, maatarusan tayo, no anya iti kayat ng saon, iti dati sakit tinapon na, umugura na, iti may isang tao. No iti may isang tao, katadagura na, iti may samad na tao, okay? Dagiti iti maalam, agsapsapon ka dagiti wagas, okay? Wagas! Sumapol ka dagiti wagas hanggang sarsardeng nagsapol ti wagas. Ingana iti makasapol ka iti makakitaam pinagpasula siya. Pundo kakabsat. Saan ka agsardeng? Kasta numaminsan ti ugali. Ang kumibag na tatay aming diti kakabsat adalon tayo tapno mamon tayo ti anya diti karga uno content iti unag ti panagpuspuso tayo. Amen. Kung na iti kakabsat ti may sabi nga tarusan tayo itinatangken ti panagpuspuso na uno nasakit tinakon na uno dabura na. Dito'y kakabsat ko na ito, nagasakit tinaga mo, tapadang mga tao, nun sino man, tulad pagtanga, nagasakit tinaga mo, timay sa kabsat mo, kung saan iti karubang, kung saan iti asawa mo, sister mo. May sabi din kakabsat ko na dyan, iti panunod mo. Awanan tinapintas, uno, awan tinaimbag. Nga aramidan ta taon. Puro dati sa kasano ko madingan tinay kwam. Madidirect na, maditi na. Kumugin ko na. So, saanin mo napintas ko na natoy, ipanunod mo, your mind hasn't thought of all good things. Ang mga panunod ang dagiti kinaimbag. Kakasano, adaburam. That's right. Naasan niya mo naman tayo. May kadwa, kunana. No, da sakit dis dato at nato mo ti para nga tao kuna na to. Hamo aprisyaran day ta tao. Ora no patigwan na ka, hamo aprisyaran. Ini ka na katitugaw mo, hamo aprisyaran. Sakit na ako ngayon. Pinautangan na ka, hamo aprisyaran. Kangarot at dangarot iti mura. Dagiti amin. No saan day kun natay tatay nga agsapsapol iti pang akusaran na kita. No saan agar aramid iti issue, iti dakos nga issue. Ay isu naket kastoy, isu naket kasjay, isu naket nagkasjay, isu naket nagtakaw, isu pures ang isu naket adda ti kastil nagaramid ti kastoy. Dituing kabsat iti basol ket maiyanak. Ket no maiyanak ti basol agrusing. Narigat munton. So nagrusing ti basol kabsat, narigat munton nga pultingan. Isu nga kadagitoy pa lang, taawan ti kasi upas pasamak saan tayo nga aramidon. Awan kung may tigura tayo, isipado tayo mga tao. Then, awan kung madagiti sakit, hinapon tayo, isipado tayo mga tao. Ayatin tayo, makunana di, umunang Korinto, amo tayo dato, umunang Korinto, basahan tayo, umunang Korinto, versikulo 13. Dahil di ba pag-gabi ayat-ayat. Versikulo 13 sa 17. Kuna natin kakapsat.
Saan na maragsakan ni Apo Diyos dito ni Apo Diyos saan na pagkaragsakan iti dakas pagragsakan na di kinapudno ti ayat ito rin na amin na banag mamati iti amin mangnamnamay iti amin ibturan namin iso nga kagsahat tapno saan tayo madaan iti gura sa itinakam, ayatan tayo iti na iba, guraan tayo iti kinadakas. Amen. Hallelujah. May kadwa, natin muna na tayo, sarsarakan natin pakabasuran na, define phones, isa di verse 9 and 10. May kadwa, they refuse reason. Nagito, speaking of Pariseo, nagito ya. Maniputi 12 and 13, pananatoy, versikulo 12 and 13. Napagpatag, nga dayo iti tao ng ti karnero isut gapuna nga ipalubos ti litag ti panagaramit ti laimbag iti aldaw ti panaginana kinuna nga ni Jesus iti lalaki unnaton ti imam inunat ti lalaki ti imana ket umimbag akas iti maysa nga imana. Okay, dito kakabsat iti Pariseo handa awaten ti eksplanasyon niya kung tayo Hesus Kristo. They disapprove his explanation. Ganun to. Tembaga di kaya, di nga ta napatpatag iti tao, munda iti karnero, munda iti animal, iti ay ayo. Ni Jesus kakabsat, kat sinaango na ida. Kada ito iti saludsod da. May panggap iti panangagas, muno panangwaya-waya, iti tiyempo ti panagilana. Kat ni Jesus sinumbatan na, ti may samot na kasaludsod. Sinalunsudan da, sinumbatan na iti saludsod. Kuna na, di kakabsa, di 11. Kas pangarigan, iti aldaw ti panaginana. Ti karniryo, kuna na ti kabalyuyo, una dagiti ay ayupyo, kuna nagdiamo. Di mo ata iyaon. At nabasa kakabsat, iti may samang misursuro ti sinabuba, kunana tayo. Rabay kunana, diba? Kunana dito, ito iskudagat. Tapno ka no, handa sulit sa lumasingan, iti aldo ti panaginana. Kunana di may samang misursuro. Nung nagkano iti may sa, nga tarakon na, iti abot. Tapno na din baso. Ikam atit pungan, kunana, ikam atit ulas, kunana, kaya mapuno kayo dyan. Isunto nga mismo ti makaulin. Di awang baso na hanga pa. Kunana na dyan, tapno laong makuna, nga hanga isuna tinangyaon. Kunana ti baysa nga magisursuro kakabsat. No siya ti baysa, kunana mo, ikat ati kanan na. Aging gana, kanon nga pagbiyaga na aging gana, iti malupas, iti aldaw, ti panaginana, pag-uray ijay. Tuno pala duri sa kwayaon. Pero tayo ni kapat, iti kanan na. Dagita, iti pangalaala na dagito'y kakabsat. Yung niabo tayo ni Jesus, kunana dyan kakabsat. Di nga ta, kunana to, napatpatag kita tayo ni Matthew, Jesus. 31 di may kadong makasot. Napatpatag ti tao nga amang nung dagiti sa lapingaw kung nakapsa. Kahit lang sa uwan, napatpatag nga amang dagiti tao nung dagiti animal. Tanong, pagsasaritaan kakabsa, ni Apo Jesus kanayon nga maki-aragyo, manibot ti animal, tao. Dagiti Pariseo, animal, ti kayat da magalingaw kas pangarigan da. Di Apo Jesus, haan tao. Numarod, ti may isang tao, kat nakita, nga dan, agad arami din iti pakabasulan na. Kada ito nga pakabasulan na, kat isuntugot ti mangitapwa, kinukuan na, ijay, pagtutuukan. Di nga ta, dapat ibundaway mo, tubagpagaam. Di nga tatadapay laeng, iti pigsam, kat mabalin mo isuna nga italan. Di nga tata makabasa ka pay laeng, kat mabalin mo nga ibingay.
iti sao ti Apo ket kasto. Ipauray mo pay laeng ket iti kabusor ket isu na sipsiputan na denta. Ket no maunaan na ket kabusor anang tupay na. Questionaran na kanto ni Apo. Nasabat mo ni kasto di ka lang may bagahan. Kinahanglan ko. Nakita di ka rubang may takwa ka na nakaruuray baso na di ka lang may balikason. Di ka lang tinubngaran. Tubngaran. Nasakit para kada di tao ngem tibungan nanto ke naimbag unay. Maragsakan to iti Diyos tana arami ko ti paset mo. Amen? Tibay kasno kakabsat ng hanitay malpasan. Ket ajay kunada toy di miss the miracles. No miss kunada ti kabsat sa Tagalog ko maka dumaplis kunana. Iti Ilocano maka naikabsiw. Wenno nailabos iti dat-dat lang kadapada. Kumahanda ka na padasa nakita da dito kakabsat kunana dito. Di maudi nga kasudan iti teksto tayo. Kinunangara ni Jesus, unatan ta imam, dahil iti dat-dat lang, ken miraculous nga naramid ti Apo. Inunat ti lalaki ti ima na umimbag kas iti maysa nga ima na, pimanaw dagiti Pariseo, tapno tulagan da, makasanuda, kasano ti panang papatay da ni Jesus, at tutulag da ba, kasano pang papatay da na. Dayjay. No alaan tayo kakabsat. Ngamin, nakiti nga Pariseo, handa kaya nga dagpag na pag na da makikita da nga mas powerful ni Suda. Dahil ko nakatay nga umilom da. At dati pa nagilom da ni. Tagal arami din ni Jesus iti dag kadagita nga gungunda ngayon. Kaya da nga parmuken isuna. Kaya da mapatayin isuna, kaya da maumaw na hindi pa nagkita da. Ngupod no, naparmod da isuna. Patiliw da, inansada ni Cruz. Nangabak da. Diba? Nangabak da. Nunda ito'y. Tidakkel. Di nagpatag-unay. Naikabsil da. Limabos iti kaimbagan nga bata. Nakita da iti dat-datla ngam kuna na to naikabsiw damot iti kapapatigan. Okay. Ilawlawag ko. Nakita tana mismo ka nakita ti miraculous ting nakita ti dat-datla ngem nailabos mo awan mo lang iti gapuna. Nakikita ka. Di mo man lang sinagupsok, di mo man lang matinikan iti significance na o importansya na. Di mo lang ikaw mo tigundaway na nga padasot mamot. Ritnaot mamot, pagbiagot mamot. Ramanak mamot. Dahil dyan tidakkel nga handa ka na padasot. Kapsilda, tay galisda, awanan limabusan. Dua kakabsat, na nakakabsiwan da. Umuna, iti kakabsat ko na to. Idinagasan ni Apo, di nagkurot-rot nga ima, na di katao. Dahil jayon, iti pagilasina nga niya, puta nga Hesus Kristus isulat ni Bisaya. Sayang. Isugayam iti kwa manugbot isugayam iti mangisalakan maikad dua kakabsat isu dayjay ko na jay nga dayti nga lalaki nagasan makikat tigil dayjay nalaing makinkan nawan dayjay nagkurot-rot may isang aldaw magmagnakan to masabat mo. Nakita mo ka healthy. Dahil imana, di ka may saday ka nga pakanagsakam.
Si kadeta na, si kan. Inagasan ni Apo Jesus deta. Masabsabat mo, nag-healthy sunan. May nga aldaw, agalamano kayo. May nga aldaw, agkatugaw kayo. May nga aldaw, agbasbasa kayo di sa uti Apo. May nga aldaw, may kadwamon, nagdaydayo ti Apo. May nga aldaw, sirsirbi kayo. Ti unos ti panagbiagyo. Dahil ito'y tinamisda. Iso kakabsa, no adda, dagiti sakit tinapon tayo. Adda dagiti ma-encounter tayo kakabsa. Ang gagayam. Iti ima iti may nga tao, kat nagkurat-rat. Kararagam. Ipatag mo. Di mo amo dahil tanto kakabsat. May santo nga gitara. Aramatin niya ako. Ginaggurat-rat nga ima na. Ano yung gitara niya ako Diyos. Pulutan ng tulanaan ng to. Umaikin ko. Ano ti pat nakabalin ni ti Diyos. Agsirbing mo din ti umas ti panagyan na. Amen. Kakabsat. Dahil ito iti mensahe iti ako. Saan tayo kumakagurgura, dahil ito tao, gurgura kada tayo, ikararagan tayo da. No nagkurut-rutin kakabsat, iti pamati da, tulungan tayo da. Tapno maunat dahi nga pamati. No nagkurut-rutin kakabsat, naawanan dan tinamnama, biyag da pay. Tulungan tayo da, ikararagan tayo da, ayatan tayo da. Ipakita tayo, idakula pa na gaya, tadakwada. Iti abot matalag, awan ti imposible ken kuana. Awan iti narigat para ken kuana. Awan pay iti baga niya pungahan kumaramidan hang kumabalinan. Iti apo mabalinan na ti suami. Agaramid ka lang kinaimbag kapsat. Amen. Hallelujah. Iti masayan mo, magdengdengag ka man. Amen. Agbuy-buya ka man. Itultuloy mo, di agaramid tinaimbag. Idayaw mo ti Apo, kadagiti ima, ipakita. Nga iti Diyos kadaimbag, iti Diyos isulang pagrugbabang, iti Diyos isulang ti dayawon. Kaysa ti mangdan, iti panakaisalakan, iti panakabalin na kat umay ka. Madaydayaw ka. Tayarog ka tayo, iti kantang matalog ka. Sa pala iti panagaralan. Matalag ka, iti suami na panawan. Matalag ka, iti suami na kasama. Matalag ka, ti uray sa dinuman. Matalag ka, ti awan ni Matalag ka, O Diyos.
pagyamanan na kaunay, Apo, tinandagtulan, ikinagpilig mo ka lang itibiyag ni. Bigyan sa umapo, ay kami na adalo, Diyos. Tagtuloy ka niyo, Diyos. May suda, Apo, tagministro ka lang itibiyag ni. Tulungan, Apo, titunggal may sa nanatanggal. Tulungan, Apo, titunggal may sa Apo. Nga may mutagtakan niya, Apo, pagbiyagan niyo, Diyos. Trabahay na kami, Apo, kibinan na kami, O Diyos. Kadagiti pagkapuyan niya, Apo. Ipagbatang kami, O Diyos, sa mga mumi, Apo, sa ranatan. Tulungan mo, Apo, digiti anak ko. Tulungan mo itong Diyos, digiti po, Pastor, mi Father God. Digiti ato mo, mi Diyos, nasasarang natin na, Apo. Ipinagbiag da, patid karam, iti pagmati, O Diyos. Patid karam, tibiyag, titunggal may sa spiritual, Apo. Nanyaman na hindi kaliyan, ti kabuso, O Diyos, at daka mang sarapa, O Diyos, at daka, Apo, ay kami may salunod ka na kami, O Diyos, sarapaw, mga putak na basta, saan na maparmag, digiti anak putak na makapagtultuloy na, Apo, magsirbikin ka, O Diyos. Apo, at di balay mo, Apo, kapag gadaaran mo, Diyos, balay mo, Diyos, pagdadayawan mi kanila. Binisyo na mga Apo, titunggal, Apo, suli na, O Diyos, makikanda ka, Apo. Ibawag mo, Apo, na santuan ng Espiritu mo, Diyos, at magastakan ka na, ay maring na di presensya, mga Apo, tipan nakabalin mo, Apo, kalagiti nagbabatan mo, Apo. Sana, Apo, di bilang miti kita mo, Diyos, tundi kiti-kiti po sa mi, Apo, magsisilbikin ka. Ang mumi, O Diyos, nga madu, Apo, di kita lang mo, Diyos, at atong tumay, Apo, di binisyo na, at atong tumay, tagdayaw, kesa. Kita ang nagiti iman ni, O Diyos, may lakay ka, kita ang nagiti puso mi, Apo, managdatong ka. Apo, ang napigsami, O Diyos, hipahan ni ken ka, Apo. Awan, O Diyos, ti may pahayo, nagitibiyag mi, Apo, ti puso mi, kaditidwa nga ima mi, Apo. Alam, Apo, tango basta, Apo, kas may isa ka dato mo, Diyos. Madaydayo ka, Apo. Yaman kami, O Diyos, agyaman kami. Itiday-tiyapon ka nito, O Diyos, pagyamanan mi pa, Apo. Iti pa nang ilukat mo man ang timay sa karuangan na Apo, tapno, Diyos, awadin mi dyan, o bendisyon mo, adat maraming. Pagyamanan da ka, Apo, unay. Madaydayo ka, O Diyos. Katapos yung tinga ka nito, Diyos, isublimikin ka niya amin ang gloria. Kadayawan, kan panagyaman. Tinagan niya po may Jesus, tinawag niya na ito. Tingag di benediction, isungar di panangidang kada tayo, ni Pastor J. Amen. Kiyaman kami po di nabaknang. Nakalalawag na sa om. Bendisyonan na kami, bendisyonan na pinagpingay. Tulungan na kami hanggang balik na sa dalagiti at tao nga pagpalilang iti pagkapuyan. Tulungan na kami man iti mauli nga puntos nga baka dagtang ti mensahe nga mamismi hanggang nga natin si puso hanggang kami nga nagsagana. Tulungan na kami hanggang balik na smart. Amen. Tulungan na kami iti pandag namin. Pinalawag ako. Bendisyon ang tunggal may sa. Antayin tayo kay Sorgy sa pwede. Kedita ti parador, yang po tayo may Kristo, kaya ti ayat ti ama, kasama ti panagkadgadwa ti may katlo nga persona ti Trinidad ni Diyos, ito ti Espiritu Santo, sukumat ti mataginayon nga makikadatayo, mangisuno, mangitalan, mangliliwa, kita at papanag na yan, ti patinggana. Amen.